Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunku Adirian Syah selaku Guru Dayah Mayal Ulum Al-Adiziyah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden RI dan Bapak Kapolda Aceh yang telah menyalurkan bantuan beras ke Dayah Mayal Ulum Al-Adiziyah. Polda Aceh Metua menuju Aceh Masyhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بصراحة بطيبة قلبه مش موجود، بصراحة رحبه بدون حدود، بيحميني بيبقى حدي، بيعمل لي شو ما بدي، عمري حده مليان ورود. لا حبيبي